Zdravo svima, ja sam Stormi za IGN Adriju. Sa nama je Sanja Radenković, poznatija kao Freaky Art, ilustrator stripova popularne kulture i karaktera popularne kulture. Zdravo Sanja. Zdravo. Reci nam šta je ono što je fokus tvog rada, tvoje ilustracije, šta je ono što definiše način na koji ti izvodiš ilustraciju, da tako kažem, i koja je tradicija koju neguješ u svojim radovima? Pa sad, što se tiče teme, najviše radim modernu kulturu, kao što volim teme iz igrica, iz stripova, iz filmova, vrlo tematski, pošto smo na Gamesconu. Dosta inspiraciju vučem odatle, iskreno. Sve moje teme su uz to povezane. Da li crtaš likove koji su iz popularne kulture ili radiš svoj dizajn? Radim oba, doduše trenutno, pošto poširujem svoj portfolio online, najbolje je probiti se sa postojećim karakterima koji su ljudi prepoznati, jer originalni karakteri treba više vremena da se u to uloži i treba više... Nije toliko lako kao sa već postojećim likovima. Fanart je nešto što je trenutno najpopularnije na internetu i najbolje se iskreno i plaća. Plaća, dakle, ovo nije samo hobi, ti se takođe ovim poslom baviš, što bi se reklo, za život? Otprilike da, zapravo. Radim narudžbine, radim komješane, imam svoj otvoren Patreon, koji je zapravo nije toliko loše, zapravo je uspešan za područje na kojem smo. Stranci naročito vole da plaćaju za takve stvari kao što su crteži, kao što su ilustracije. Trenutno su vrlo popularni D&D likovi, naročito. Vrlo često radim originalne likove iz D&D kampanja, jer svako voli da vidi svog lika prenesenog u život. D&D Dungeons and Dragons, da li samo voliš možda da igraš ovu društvenu igru ili da li voliš neki drugi sadržaj sličnog tipa? Pa zapravo vrlo volim D&D, iako nemam toliko prilike da igram jer je vrlo teško skupiti društvo koje će imati vremena i požrtvovanja da odigra kampanju, ali sam vrlo upoznata sa konceptom. Slušam dosta podcastove zapravo ljudi koji igraju svoje kampanje, a sem toga zapravo sam zakriti gamer. I kako ti se čini Gamescon ove godine? Da li si posećivala neki prethodni? Kakva je atmosfera? Kakvi su ti utisci? Na Gamesconu sam skoro svake godine. Obožavam kako se ljudi ponašaju ovde. Vrlo su svi interesantni. Često posećujem i cosplay takmičenje. Obožavam zato što ima toliko ovih kompanija koje ja pratim, kao što je Nintendo, kao što su Blizzard je bio isto prošle godine, se sećam, veliki štand. I nekako kao osoba koja je toliko godina provela igrajući igrice, lepo je vidjeti sve te kompanije s kojima sam odrasla ovde. I koja je tvoja omiljena kompanija? Iskreno velika sam fan Nintenda. Takođe, divno. Hvala ti mnogo. I reci mi samo još jednu stvar. Da li si možda razmišljala da otvoriš prodajni štand sa svojim ilustracijama, da ih predstaviš možda na Gamesconu, na Artist Alley-u? Jesam, zapravo, doduše nisam imala, htela sam zapravo ove godine da otvorim štand da prodajem printove i slično, ali nisam imala vremena da se pripremim zbog svojih narudžbina online, zbog Patreona koji moram da održavam i zapravo sam radila u nekoliko online zajnova i projekata kao što je jedan set tarot karata koji se prodaje na Etsy-u i nisam imala vremena da spremim materijal za Artist Alley ove godine. I evo samo za kraj bih da ti poklonim u ime IGN tima jedan monster. Kao Death Stranding. Kao Death Stranding igrice. Da, eto. Hvala na divnom intervjuu i želim ti sve najbolje i još mnogo uspeha u tvojoj umetnosti.